Yang Siaga? sampun siaga loh. Pusangane Pangketo suba lo. Gebras raga jani lo. Ngeraret sona Ayo siaga. Ayo. Ada samangan. Duh dong Dewa Ratu. Kene jak ango tera ini. Wewe, caro lipinya jangan tuh raya. Aja. Nih merecak pesu tawangi. Ah. Tuh nak lingsir perjani negak nih sesiasu nih. Ninggi sampun penonton setia loh, ha? Penonton setia Benar. kalian buat Laura Basa tawangi. Tijo peman ngalih saya sejabon ini semeton sadewetan ring widangan sembuhan hunas tepuk tangan sareng sami semeton Luar sadewetan biasa. ring luar biasa. Cinga anak penonton pedampiak ben dijo ben Semeton pedampiak luar biasa Dewa Ratu tumeng gani cangat orang ayam main kesangguan tawangi. Kengken. Dewa Ratu dini gumi sugih gumi tengah tawangi. Sugih tengah kengken. Jangan salah tumeng jadi cangat orang ayam main kesangguan nepuk langsing betali samping. Weh, dong macam-macam kedo geden bayun lo ngosok agak sing pegang tali sando. Luar biasa. Benar, Kelarangin luar penabuh biasa. untuk luar biasa. Oh, Dong macam-macam Tijo podo. man penabuh cara kene Dewa Ratu patung bayi sakah jak dua di muka kok ni. Nih mau penekak penabuh do macam-macam. Iya. Nih, wayang. Weh, rago nak merago loh jadi ngatur raya harus feminim. Harus feminim, Benar. harus cantik. Leng gumik ya nyarnya main ngatur raya ngedeng kenyong kedo. Jangan salah nih badan kenyang manis tawangi. Mundo kenyang manis Mirip. aja. Saya jero. Nggih. Nyen presiden jadi acau. Macam-macam saja. Yang Aliang jang saya dini mangali saya di sekat sangguanya mangali saya. dong Dewa Ratu. Yang cingare rupa lo nak mula saya waktu jegek. Dijo derai ngale saya sing man derai nyamin pado. Siman. Kalau yang cingak neng body lo he. Di body? Cingak PKK mone lione pada pihak bakat benderai ngale saya. Saja. Cingak PKK ne ibu ne kamen oren ne apet ya kamen nungu udah tinggal. Kengen. Domadan body 3M. 3M. Mendal midahan. Mengin cerca. Benar lo bonglah saya hedo. Jegeng. Sekon. Olong malu canong aling-aling. Kengken. Aling-aling kurang canong dia laku. Nyen ada urusan. Basir. Jangan sibuk dari panitia, sama leng dunia lah ada main. Luar biasa ring ide dan semeton yang sarang sami sanewetan dari kiring hidangan jagat sembuhan kesaringan untuk penabuh yang sangat luar biasa. Biasa. Terus. Triple. Oke ya. Weh ikut cang dok kadang Hati-hati alit di dito anya. Dong awang-awang di Dewa Ratu luar biasa dini alit-alit di mulut dan mulut nakal. Weh adi jangan Perusahaan di belakang catawangi. Benar. Mo lo pemoni kedoang cah. Alet ngetaran Masuk lantas ya tawangi. Kengken. Weh ternyata bencuang mo. Gus, manian sing dadi ngorang bencong. Jangan salah cah sing bencong. Ona alo sen bendek sing bencong. Apa? Banceh. Luas bodok tekan lutung ni. Jangan salah cah sing bencong cah sing bancet. Man kengken. Begal. Bencong gagal. Nih boleh nongkrong di katsu tuh nih belah gaya. Ya. Terang masalah jadi di rumah Nabi sering ada dari sebelah serangsan. Tayo. Nenek lembat aku.
Kengken aja kena nih ngatur raya tuh. Doh, Mila nyerempet. Sajan. Nepuk kena Bruno gatal bener doh. Adijak luang jangan lihat tongos penyut di weh. Bulan bates nih gembrong udah dindeng tau mana? Ini namanya bulan batis. Mana Kengken? Sorry nih saya bulan batis. Oh, saya bulan bates nak Kengken? Stalking. Saya boren yang ngikiin ampun ngatur raya kures malu bulan bates ha? Ini orangnya nguris. Man? Sing perlu cang nguris. Adia? Nggak sasiastu bapak. Ini corok lo buang aja ngatur raya. Tapi jangan salah Dijo yang mangalis saya tawangi itu menjadi jangan orang ayam iki kesengguan dewa ratu luar biasa. Kengken? Das bingung cang busa tawangi. Ini nggak bingung Kengken? Kirim agat kirim mga serlo tawangi. Biasa kirim mga serlo bisa disengguan gianyar cang bedah busa. Oh di dianya ada sengguan? Ada mirip. Makan manis kena metakon alamatnya sengguan Dijo gitu. Sukira dari jero mangku, nggih sinambura tidak ngatur orang ayah, nggih. Ampura jero mangku. Jero mangku nggih luar biasa. Oh, tina tani jero mangku ring idadane sareng sami. Luar biasa idadane sareng sami pedampiak pelinggih. Oh. Semangatnya penabuh aja nyi ngatur raya nih tuh. Saya sih ngerti deh idadane dicacang sentimennya penabuh. Siap. Ngomong-ngomong penabuh mula demen jangan kene-kene. Selera ya bencong. Iya jangan salah. Kengken. Saya orang ini demen penabuh tuh cipeng. Aing sombong ya. Kengken ada janji peng kita bagus-bagus saya ya. nggak tawangi yo. Iya petunanya penabuh apalagi toto tukang suling atau totonya gede caro paralon tuh no. Kengken lah nih. Iya saya nggak deh to madan body Vespa. Kengken Vespa. Body gede kenapa ceni? Sekan beli. Belok. Jangan belok kon ya. Kasi gegen apa nasi orang belok kasi kengken. Yang penting cinta cang hana satu. Unda. Basir. Nya jangan atur raya ipet jak beli basir ling. Sejak itu jangan salah apalagi tuh jangan atur raya main dari sarang sami luar biasa Dijo di mangalis penyangro cara kene. Sayu Dewa ratu teko baru teko candini teko wedang teko kopi teko teh teko jajah seluruh Bali ngatur raya dini man kopi luar biasa. Kengken. Pahit mekilip. Orang do macam-macam dini na panitia mo sigap ada ano jangan to? salah busan tawanyo. Yung mapayasa di belakang to PKK nga wedang to no. Benar. Pagkrimi nga dadwo. Apora. Kada ni lo ortan-ortane. Kengken. Tulit ane dali ko na lo para muani gitu ang chano ni. Masaot bensean. Masaot ibu ito to na. Apora. Mo di kamao. Sa tawangan na dali ko na benchong gitu ang chan. Ang puro but yang sen benchong. Jan sa bencong Kengken. Muani. Jadi tapi yang salah mapan tuben nga turang ayah mahiring idedane sa motor sarang sami sa rewentan driki sapo sangre malu idedane tawanyo. Benar paksa cacau lo bunyi ulen tuni. Oh, ne bin penabut tepuk tangan ratu betaro siro jet tepuk tangan mata penggelamangku aku. Weh, doket ya. Jan. Doa deh nak semangat, nak derman do. Jan doa dane penabuh semangat ngatur raya jan ni. Saya penabuh semangat penabuh plat B. Kengken. Buang. Normal lah dane doang. Jangan singa nih ibu-ibu luar biasa sih dua telu artis tawangi. Oh artis? Jangan salah. Iya liu artis ini. Trio macan ya telu nih. Macam-macam luar biasa mapan tumen jangan orang ayah mai. Dari kita dani semua tahun sarang sami jadi kamu memperkenalkan diri. Perkenal panguning ida dane sarang sami sing kedo. Ayah ratu dani semua tahun sarang sami sana minta diri ki. Sana mungkin dijadi ki memperkenalkan diri nih. Seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan teman wastan titiang. Ida Ayu Putu Serli Rojali Asianti Ratu Joda Angelina Jolie. Wait, dan lalu pedalam, dan lalu tekan nadanya gitu. Ida Ayu Putu Serli Rojali Asianti Ratu Joda Angelina Jolie biasa dipanggil Ge Serli. Nguluk-nguluk, neng nguluk-nguluk.
sa sami ibu-ibu nga pang Instagram na nena ngoy jangan salah saya mabalik TikTok sa naman ni aligin ge serli liku ka mano. Diajang sesuun ngatur ayah don nyingulung-ulung. Yan orang nyulo-ulo, sa orang nyulo-ulo. Aduh orang geserli. Jujur. Sakan ada sa ge serli. Itu nasi cangkang diajang dini sekan jujur kan goe. Sakan. Aja dong mau kena liu alet-alet para jujur harus ngorang ada nasi. Jujur. Aja unasugro di tiang ratu sesuatu di tiang gen nguluk-nguluk teh nyaman di tiang niki jak pangangku-angku nane mule. Tekito na eh. Genggen. Ada sa ge serli. Unasugro di tiang. Jujur. Genggen. Jujur. Nyana dana. Gus Badro. Puas. Ngorang geserli niki ampun mewasta Gus Badro saking kemenuh